Halo folks, teman-teman. Kali ini vlog kali ini saya sambil masak. Saya akan mencoba menyanyikan sebuah lagu ciptaan saya sendiri, lagu just for fun. Oke? Lagu ini bercerita tentang teman-teman saya, teman-teman Megodang. Sobat anyway, rekan-rekan, ternyata lagu yang paling susah dinyanyikan itu bukan lagu jazz, bukan lagu country atau rock, tetapi adalah lagu dangdut. Membutuhkan suatu karakter dan olah vokal tersendiri. At least saya berani tampil. Oke? Alright guys, here we go. Walai dong aku magodang, buat sagabe barohani, buat sagabe pulih, pergaulan bisa kamion, bersih mai, si somoni, ay 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 ay, buat semua holai. Walai dong aku magodang, bereng josi ikutan, lunga behase ai, pengusaha mudai, Batam, Pulau Jawa, Sumatera, Singapura, ay 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 ay, aido dalat-dalani, param pam pam, buya pus mahilae, param pam pam, dan laujui beholae, param pam pam, dai maholae, param pam, oazamu baholae. Wale dong aku magodang, bereng jasi beratusan, penong gabe direktur di perusahaan asing. Elasa sada inakana burung raja, ay 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 ay, namu baik keluar dong aku magodang, bereng jobang pelatihan, nunga behase ai, gawe kontraktor rasa sari, kadang nadisi marana merboru, ay 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 ay, aredang mubajol mani, param pam pam, buri hapus maitahe, param pam pam, dang na ujui BOHB, param pam pam, dang boy BOHB rade, param pam, boa samu aholae. Udah begu be, udah begu be, udah begu be, boa samu aholae. Wale dong aku magodang, bereng josi ungketan, bunga betaruli, Pulau Samosiri, kali raja berhata, bunang maradat, ay 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 ay, ibana itu nadenggan, param pam pam, buri hapus maitahe, param pam pam, dang na ujui BOHB, param pam pam, dang boy BOHB rade, param pam, boa samu bahola, param pam pam, buri hapus maitahe, param pam pam, dang na ujui BOHB, param pam, dang boy BOHB rade, param pam, boa samu bahola. Oke dok, jadi ini kita sambil ngasih makan anak-anak nih. Tadam. Nah, begini nih.
makannya anak-anak begini. Simple. Simple as that. Simple as that. Okay. Alright guys, 1, 2, 3, 1, 2, 3. There we go. One more over here. One more, then almost done lagi. This is the last one. Okay, come here. So guys, ini nih makanan anak-anak nih, right? Ini karbohidrat, ini protein, ini nutrisi sayur. Simple kan? I think that's a bit burnt. Yeah. There you go. So, thank you. Ini buat naik, ini buat gawe. Bye.